combo beef homemade plus zinger tapi XL punya sizing. Besar memang besar. Bukan pelawak memang reality je gini. Last order of the day combo XL. Set mungkin tak tahu burger apa ni tau. Di set mu layang aje lah. Ini dia sizing zinger XL itu. Besar kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk buat beef homemade XL, kita gabungkan 2 patty beef homemade Right. Kita smash. Bismillah. Beef homemade XL ni memang besar Zinger XL gitu. Right. Taruh ni dulu. Tus minyak dulu. Kita slip. Kita letak pula cheese topping atas ya. Ini dia zinger XL kita Kita letak zinger XL. Kita letak cheese topping. Kita letaklah patty beef homemade XL yang kita smash tadi. Oh my god. Caramelized onion. Tutup. Inilah begini combo beef homemade plus zinger tapi XL punya sizing. Harga dia kalau gini RM17.